Halo, selamat datang di channel Sulhulun Official. Jangan lupa likere, sahere, komere, dan subscribe karena di channel ini selalu mengupload tentang adat Batak. Yuk subscribe supaya tidak ketinggalan videonya. Selamat menyaksikan. Horas majalah gabe majalah Horas di punguan namar lasni roha dihamu keluarga ni amang boru nami marga marbun bison rohami tulang muna tulang rorobot girsang margana ima dohot tami tari marlasni roha di par rumah tanggaon ni pahop punamion lasi tuturo hanami apala ditiki ulat tadi bagas sadarion sadaro hamuna di pahop punami bawa imana manguluhon apa ulat ta si sadarion atong mau lihatin mari Tuhan sehingga ma di pahop punami bawa sedapok matutu akan sila siniroha di hamuna sedohon matutu tupahop punami bawa songon na nito tua harangan ni sirulangin na hatubuhan ni rengge-rengge bahoras matok kabudi na bartulang bahoras museng madihami nama ibebere ador haduk kaman ito gutogo ni horbo ador hatiti matugutogo ni lobbu horas saur matua madihamu pahop punami pairing-iring anado boru satu namar ni satu namar nono jadi ope tu pahop punami pengantin perjolo siak kami tulang muna pasahaton selamat menempuh hidup baru semoga apa yang kalian cita-citakan bisa kalian capai tentu di dalam naungan kasihan Tuhan. Jadi tarsongon poda siak kami tulang muna tulang rorobot ingot tamu masang opadot ina dua-dua pribadi na dua di padomu na gabisada setiap perlu dijaga di dalam rumah tangga asa denggar rumah tangga mina ipatok tak songon tangiang doh poda siak kami anggia matutu tujuan nyari asirohani Tuhan dapok dihamu di keluarga muna na baru songon nariot na situa tua dakkan yari rangin na peak di tongani onan to dinamuna matong nasora marsirang to dimuna ma hot marsigomgom matutu tubuh sikoru tubuh lakalan sikoru di dolok ni perubatua saya mengiringan mamu mengiring-iring boru dongan puna sa ormatua ay ni yang nakain na dengan baparidian batu si hamu mangalaka di bawah punami badisi ma hamu dapotan ya jadi ison haro hami tulang muna iwa kami ulos sitoro rabu ulos nagajang nyom madalan nitami yang nami tuhamuna di keluarga nabaron sanggiat torok dihamu paparan dilihat Tuhan dihamu wakagajang ni umur song-song ni lasro hamuna nama jalo jadi son naik pasaton ulos sami song paddo ni na tua dohon nami tubuh halosi inna didolok lipit batu bahami tulangmu robo mana mangulosi alai tuhat tado yang gona masu-masu atong amang parmusik nami do hami marga girsang ibu dolok siak kabupaten Simalungun asabe kamu maju amang naik pasat ulos sami marlas niro hami di parmuli ni paupunamion pe kamu maju dedeng ya dedeng persenam Dong boy don kita Martire Bangun tunai pengumuman tolong digeser kendaraan T1027 Panther merah T1027
halo. Tes, 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 tes. Thank you.